Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadagiti padak adomdomngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kasano iho, nakasagana ka di aminan dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalay sayo kini Joyce. Wan mama, dagiti langin souvenirs ti marura sumangbat. Nasayat mat nga ron no kasta. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga ron mama, double celebration pa ya. Gabutan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga ron iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, Aljon iho. Wan mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, mauray may sa kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabangak na ita kas inam. Tinapatag ita, naggraduar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, kat agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligig, mama. Kat ikarik, aramidok mat amin akabala. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, Best. Best wishes. Agyaman akmanan, Best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa yung rabi. Ah? Kapag na, Aljon, day talaga yam. Go! Wanyag kay so, Best. Ayat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumutan amasarakan tidawan mo. Ah? Wala niya. Diba? At tatagiti ibabarkada kasi man nga dito, Hazel. Iyam-amo kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, Bes. Alaan hawanan. Barang siyak matanti sumaruno ang maikalaysa. No kasta, masikog kan bakit? Wen Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, jak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktor ang masikugak. Kat amom ka di? Tanya. Lalaki ti inauna nga anak ta. Agpaiso? Wan. Yes! Yay! Ang dalaro ng junior ta, ano kasta bakit? Wan anak ay. Yahoo! Yes! Di mo unay tagpo ka wan. Amangan numarang-ring na iti sa aruba. Diyan lang amin malapdan ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Ha? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpas ngay ka. Wan nga rod ah? Ang sana bale. Takalayo nagtutumawagan ka bakit? Ay katrumbang lang ah. Akanayunam ti umawag lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may sa tawan a panagbarkom. Apag huston to inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta.
Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo, itanakta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada na ijerwar nga papainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan, bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay katong ka di day tagon daway, Aljon. Di magdandanin ti pa nagbakasyon mo? Wan, bakit? May salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo matan ni tanakta. Sana bale, tao madanimadan ti panagawid mo. Di ka di madanagan. Tada kami lang dito nga agur-uray kan ka. Wan matkid di bakit? O sige nga ron din, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ina ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa'y lang day tapa ng ray-ray aw mo iti anak talakay. Iyan mo, tadigusag pa'y. Siya akong timang digos, bakit? Basta isaganan timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ka ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat tiinit na. Wan, bakit? Ay, nagbital daw. Mas lakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti kawan mo manan. Lumabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maisa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan, bakit? Masakbayan to dagitag balin nga anak ta ko naman. Ay niya? Kurang ti may lang, bakit? Layunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay salaang ti anak ta, kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat nagtrabaho, bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiya tayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka ata isumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magaro ti nakaibatugak, bakit? Kasta? Wen, nala, umay ka man kit dito, ipapasta tagin nilo, bakit? Oo, saan dito'y salas? Amang nada makakita ka data. Mapantay dyan silid talakay. Umay ka, Iba ba na kayo dyan? Amang ano maibatan na? Pare Aljon, agaw-awis met ni Boss Jimmy tay. Apantayo ka no ag happy-happy. Ha, sa dino ka no, pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar ah. Ha? O niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag unwind. Makasikor mo ti kanayo na trabaho. Ay, gat, wala, pare. Mapantayo man mo ag palpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawata mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ang maditirik na. Kanayon ang maul-ulawak. Iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No, kasta. Doon tunti anak ta, bakit? Iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagara na kid di maring agawid Excited ako unay na makakita maring kata kayo. Anya, katno kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti ibagbagam. Kailiw ka nga ron unayin, bakit? Nang runa kitagbalinin at duwat anak ta.
Talaga kaya't kung tagawid. Gait mo kit di ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaorno. Kan, anadam ti bagim di taa. Narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bagay, awan rumba nga pagdanagam kanya. Dakayo kiti ata kinalad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalon at tutipas ngay mo. Oy, paral John. Itay pa ya dumugam ti cellphone mo ah. Dan sakit or-orayong magtiks ah. Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimuar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Tangiwan mo pare. Ang mga nod na makanggagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak to paikat paray. Ayos. Sol ka man nga rodan na basta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka ka di. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Huwag nga ron. Diyak malaptan ti pakikamang tagik kwa kayong kuwana. Ang pang-asim ha pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmon pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don't worry, I can keep secrets pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano na ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharam kin na Hazen. Ha? Day talaga ya? Ariglado pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano saka, tay sumat nga rod ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kaya. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kunkunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kag parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa ket adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Ah? Wenen, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta Aljon? Satisfied ka matlang ka di dirabe? Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Pacheck nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaingak amang ilamang. Di kag sigurado hunak manan Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adoble ti aramidam a panaganan. Naskan nga sipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilang amal, John. Kasla di ka makaid na. Kuha bakit? Pudutan nak namin. Kasta? Kating kaagdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit? Isaga naman nga ron titwalya kan ti pagsukatak, tagdigo sakbit. Marang mapaskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo, ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya tay jay? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na anak kabitin iti likod ti ridaw.
Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang man. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ay, anday pagsukat ang bakit? Ay, apay nga daking ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y? Kuha ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpalawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputa nalawagan ti amin kanyak, Aljon. Adda babaim. Ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga min ayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagara ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga roday chay, alaman. Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi siya babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Oh, diyak mo kan Aljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Anong apay akas tamot tentyar aramidam? Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaambo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Pakawanan na ka din, abakat. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jaya babay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Sika lang day ayatak. Patyan na kumamat, Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarik, saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Agyaman nak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo kung daway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laam mon, Aljon. Ba nagapagyamyaman ako na bakit? Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kin ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka iti barko. Tapno mapan ag trabaho. Saan kat atapno apan ag birok iti babae. Naawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti ag babae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga bakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang ta. Kaslamabain ako nagpakita pa'y katakwata. Nang runay ta asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat. Ajaklat talalakdan ti bagik anang ikama. Itinaduma-duma abagbahay pare. Kat ti pagdanagak. Amangan nun nakaala akong iti sakit. Kapukalag iti sintomas amarikirignak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, pare. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, naskan nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter. Ikagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid.
tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapaya kastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapaya kastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idi imbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsaan na bali. Ikarik adi kay baybayan ka dagiti apo ko. Agtalinaod kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo. Balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce. No dagiti ubing ti gagaram. Awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida ang makita. Agsublikan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmal da ijay plaza ita. Joyce. Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. Sabay ko mata. Mapakawan na ka lagi dato nagpasulakin ka. Nabayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na laang, tasaanan ang may sublibay ti sigod alin nangan ta. Dinadaal mo ti panagtalag ko kan ka. Iso anamim pinsan matan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Joyce. Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag kakit di. Kat isim pamatan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kagtanag. Tadyak ipaidam ida. Karbengamat tasikakit nga rod ti amada. Uli, yan ti kastoy. Nagsakit ti kastoy, makikita kita. Imbes sa pumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa siya kumatawawagan tayo ti Dani. Imbes sa siya kumati magsaksaklot, mag-ubba, mga arakop ka na kuwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo ulay. Kastamat tunitinayo. Nasapay ko mata mapagawandag. Diyos ko. Amom lugasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kadidak tuguraan. Tarabay midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na. Tulungan ako mangat. Ang mga barawanan. Tulungan ako man. Diyos. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Adtoy manan to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw.
Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaat, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikan biag. Ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngampatsyak apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdum nga gita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napugnuakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ha, ana? Ay sus, nabartakan sa amatan Marco. Sana ka nabarte ka na. Pugno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan, nagbaring asawa. Ay na, bartot mo lang dayta Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabarte ko na kumain. Amok ti bagbagak. Nukad mo, subliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman paglulok ko na kasta. Inton kwan? Mamati ka dagit ang ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno nga ayatan nga. Lagasaganak nagbalbaling para kang ka, ara. Oy, friend! Oh, apay friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya dayta friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manan ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simbrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat masawan, friend? Adda ni Marco di tarwar. Inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala. Agawam ti ag-make-up dita. Tarumwarkan. Tani, ororayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam ta iso ti umunag dito Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo. Taintiks nakakanomet. Ada nga agpay sa text na. O, makitam. Alarumwarkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamat din tibiyag mo, friend. Anya? Kasing karikan ka. Nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka. Iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay sa ka. Agyaman ak Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae apanakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo mati klase ti trabaho. Saan ka di? Ana, awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga oray anya pa itip naglablabasan. Kasta ti kinapudnukan ka. Sayang lang dahil apanagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat kan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. No lakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco. Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit, itad ko amin nakasapulam. Basta pumanaw ka niti para pagtrabtrabawam. Ang palpaliw ta atwa,
para itinapinpinta sa masakbayan ta, kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardanan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ani papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ni simpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Pailangan nagtrabaho ka. Kahit kumpleto matinti mausar iti balay. Awanan tinas ka nagatahangan. Sa bali lang tamat ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti dayta katakwada. Bayan, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan, nakababain. Basta agtrabahoan. Saanan ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinag ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Nakabalas ka mat, bakit? Sa din ti papa na? Adda sarakak at taong Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso nga agsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid? Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Di ka kadi madanagan, tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang, tadyak amuno anyan to nga oras. Gat siga nga rod, bakit? Ag-text kang tulad nga rod, ha? Wan, danag mo na yan. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, naawatin ka. Nung di ka kumaagpailuyos itirinam. Laglagi pa mga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, tete. Sigang tubang amin. Ito mo kayat mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisigot ko, masulo ka. Ay, kat agin tapayan. Satan tumapan ikan.Ag-enjoy tapayan ka. Wan mo tete, Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, di na amo nga adda at ita dito Imbagak lang nga dasarakak agayang ko. Basta. Kung naklakid din mo samtang nagkita. Amom ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dito na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikot. Kamin talaga si kala, hindi perbiro ka.
Sikalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O anak, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun. Cheers! Cheers! Nih. Apain bakit? Anya tumakas pa sama kang da? Diyak man mo. Itay pa'y ang maditirit na. Nasakit ti rusok ko. Kas lang ulawak. Anya? Diyak maawatan ti marikrik nak Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan na niya dahi ta amarikrik nam. Lukasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawam, taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimat no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nagkatawanan, mama. Ipapayo madami na masapol mi. Kan may sa, kompleto tayo maditi balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak, mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapol na adyakan mo. Ay, baturog kan balongwan. Anak? Adda ka ba't gaya mon barok? Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimormot itay nalpas kami anangal daw. Aging ga ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino kay kano tinapanan na anak. Di namot imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawa eh. Saan mat, barok? Okay, aklaan. Ngin kakat manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, John. Dahito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom. Tapno makaaduta. Siyempre, John. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manangag kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito first, Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, John. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers! Sa dino tinagkapamana. Parbaho na na. Marco. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Ay, sa dino kami na ito nagkapkapuhan. Sa dino kumapay. Iti sigod anak na po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matanala. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon det ang aramid mo. Anya nagbalbalo ngay magbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsublya ng pailaang deja lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't nang agasawatan?
Namaon ka ba nga mamanglapad kanya kahit ko nga ramidan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumuar. Aginom no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malala. Ang lisi kay tigdalan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh, tinuman ta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kortak nila eh. Ang order ka lang. Siyak, timagam mo. Jackson ka ba lang ti uminom, Marco? Adun tinainom ta. Nabarte na kun. Mala, no di mo kaya Diyos to arulan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantagotin. Anya? Gapo ka dita makilala lagi ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag matan nga araramidan ta tigas tayo. Saan ka di? Ah? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Pasano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpaya nagkagkag iti awis mo naman. Ayos. Yagpat man nga rodan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapain, Norman. Hindi ka kadiaganan. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya, nagmayatan nga inukasta. Magagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At yan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi aman mama. Ibagam to ka ni Ana, ta isunti makaamu amang isimpa ka dagitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kanipapayo. Wan ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha mama. Nga ron mama. Awan gayam. Ang mga nadakar tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangag. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di madan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat? Awan ka din ti planom nga agsapul man iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na. Iti jukit din daw dawatag. Nagkanas sa nabiyag. Dahil nakagiti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagani. Amang ano, damakangagin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kagitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kahit mo tayo ito eh.
Hello, tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag nyo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo kumatagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, tatang. Apay, kasino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na iti ikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madama tamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta ikamot naan. Urayan dak di tan, tatang. Basol mo ti amin, ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sikat ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tadta kamat itipar amakitibtibal itagtudo mo alalaki! Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kumanti lang awir iti anak ta. Sika, Dina! Isoalumpang nalaing ngarod ko ma, asikat yung mga awil! Unay kayo matkan. Huston day tapa nagsubsubang nyo. Agawaan nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat, inton bumaawan ti ungat tiyo. Anya nga tayo ti rumbang nga aramidan tayo. Tapno agbalbali umatandag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rood abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rood. Kunak no agnakamdan. Gapu iti pan nakadisgrasya ni Cedric. Awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho? Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Daytaket nga rod abalayan. Ang kasaritak tumanan di anak mi. Barang dumngagmatan. Ang no saan pa'y laang. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Katsapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Ha? Mama. Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaed ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Ay tama ti kanayan kung ibagakin ko, Mama. Agam iyalang-alang naman. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karbang kamang lapad kan ko, iti anyaman akayat ng haramitan. May sakamat, Marco. Ha? Kunakman no kunam nagbalbaliw kan. Kunakman no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ta asawak, Mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day ta, Marco? No talaga anasaya at matipanunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama. Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak apagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay.
kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawas yo laeng asuot yo. Anya. Nalawag met siguro tinangag yo. No oras api manaw kayo, makaammo kayo metten iti biyag yo. Agbirok kayo metten para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko, pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaeng dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan naka-aksidente na. Iti agdama kat adda ita iti poder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, isu akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, isu akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Among pagayam ko, awan mo't ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet kan man nakaawat damat. Di ka kumamasaksaktanwan, angam panagkunakat sika ti ayan ti parikot. Inawat kan inkalay sana ka ni Marco, kat panagkunak di na aramidan ti kasta no saan naka nga ay ayatan. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga ititet ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Man-mano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam, Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert.
Iti umunapasat ti surat ni pagayam tayong Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa kan anak na. Ngam ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninam na maapasamak, nagsakit daytoy kat na opera, nga iso ti makagapo no apay a pinagbakasyon paylaeng, ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Kat iti panagawid na dito'y Pilipinas, dito'y nan anadoktalan ti araramidan ti asawa na, kan ti mismo a kumpare na. Intay nga rodan ituloy adanggan ti may kado apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit, ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagaro ti amin. Nasuliso ka klaan, gapu itinabayag kaawan mo. Saan nga umanay arason na itang? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan di ti balay ko. Nawaya kayo nga agden na iti lalakim. Panaw! Gusto ko mantay ta, Mami. Daddy. Sige! Pumanawag. Ngam, ikuyog ko ti anak ko. Gusto, Mami. Please. Umay ka, Erika. Umay ka. Sumunod ka kanya. Panawantan ni Daddy. Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy. Gusto ko man. Umay ka, Erika. Mami. Batam ni Erika, Albert. Saan? Daddy. Maasi ka kung mamati di anak ta. Masaksakitan ni di aramidan. Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di ibagbagan, Ivy? Ay, pasensya ka. sus! Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Kat no awid mo lang mat iji Pilipinas. Ivy, Hala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir? Ada ka di parikot? linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarangay apa nagbiag. Anyan. Takas to'y magkayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit. Ivy, nagsakit. Sorry, sir. Diya ka mo kas nagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas. Pasensya ka. No si kamat tanti pang ibagbaga kiti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok nakabaalan nyo dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan anala ka maupay, kan saan anala ka asumuko. Ivy. Amok, kan mamati ak amalasatang metlaan. No anyaman dayta apagdaldalanam ita, Sir Albert. Babe, amayan mo tapay kwartam dita. Pauitak ko madanarang kantatang. Anya?
Kat naawan to pa yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo. Ken may sa dilo nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkela ti kotse. Kat inaldaw mat arumrumwar ka. Ay, ako Insugal mo ka di manan, ha? Ay, nagdakkel nga ron ti abak ko hindi rami. Anya ka mo ten, Bernie. Husto ko man, di pa nagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga birok. Saan mat? Takkarkarwam mat, tirigat tayo. Danda ni awanan ka nun tayo. Ngam, tay tapay laang matsugal ti asasikaswam. Apay no gasto sa mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Pero Ramon, tayo so tiyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika dayjay. Jak mabali na pakibiyangan. Okit, kasano tayo ngay nga ron ito? Kasano ti kanon tayo? Magdiskitar ka nga ron Awanan ti amok a pagdiskitaran. Nalakag to kay amin ang dagiti alahas ko. Oh, dahito ilangan kakaiso na nga aritos ko itinabati. Okay, di ilakotan na ita. Iti kasta at kwartata. Ay, saan? Jak ila ko dahito, Bernie. Regalo dahito ni Albert Kanyak idi anniversary mi. Oh, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Ibata man ti imak, Bernie! Magsaksakitan na! Ibagam ti porno. Kay limon Reging Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo amo di lablabidan! Di ka man laangan! Papanamon, di na panawan ito eh. Rose, agsubli ka! Mami, agawid ta ni Jay balay, please. Ijakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kahiliw ko ni Daddy. Erika, Umay ka. Umay ka, tayo tulog ka niya balay tawaran pa yung amam. Anay ko, Ninong! Imak! Anay ko! Bernie! Inubat ang ti imat anak ko! No, apay mat ngamin ngayon tugtugot mo pailang na diyang obing ditoy. Hoy, Bernie, ah! Di mo iramraman ti anak ko. Awan amo na kadagiti mapaspasama. Oh, salbak kayo kiti. Na kayo nga ginatimalas si tibiyag ko. Panawan kayo manlangan. Baka uma kayo nga gina. Oh, Sir Albert. Agkapi ka pa Atoy, inyalaan kay ti kapim. Wow. Thank you, Ivy. Oh, atoy ti biskwit. Ola, agkapi kayo pa, sir. Gusto pa iti trabaho. Ha? Aginanakamat, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kuan, ang sakit tumanan ti tiyan mo. Ivy, itala ngay magakin ka rito eh. Anya dito, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na iti kanayon na kaandam iti sibay ko. Agyaman na iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Nawan ka lang siguro. Tsaka mo, nanya tinapasamak ko. Awan anyaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyaman na ka talaga, Ivy. Sus! Awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kit di man. No mabalin. Kidawag nga oray din ako man awagan iti sir. Albert, kung namlagtak makanya kon. Saan mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti, sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ivy. O sige. Di kan awagan iti, sir. No, ilibrinak iti dinner ita. Ha? Ay. O anya, deal? Day talaga ya. Okay, deal. Wen, kulak lang arunin, mahal. Wen. Bayam.
Tano makadawat ak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni tayan mo. Kailiw ka ngamin una yan. Kayat kan ngagkan kenarakupen. Wen, mahal, wen. Ayaw ka, Bernie! Ayaw ka! Lagi po, Rose. Talaga nga awanan ka itibatin! Ditibat na! Gusto mo talaga, Hustol. Agasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka! Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya! Awanan ka itibatin, Bernie! Nakakadi. Pagkalma ka kumalang, Rose. Sorry ka din. Alam mo, past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustol, Bernie! Nauma akon iti kastanga ugalim! Gusto ka rin, babe. Sika ti ayayatek, kurak lang arunan. Iso haustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah. Maminsan pa'y talaga ang panawan kan! Di pumano ka. Apay di ko nam pagtatakkunan kaya. Apay di ko nam sikalang ayat ti babae. Nangano dita. Hi, sweetheart. Good morning. Good morning to sweetheart. Ano may nagita papeles? Surat mani po di korte. Di ka di may papan iti annulment yo? Well, Kat, anya nga di ko na ti korte. masapol ka nung agawid aki di Pilipinas. Tapno personal nga si kaswag ti may papaniti daytoy. Kasta ka di? Pasensyakan, sweetheart. Pati si ka, may ramraman ka iti parikot ko. Awan ang yaman na, sweetheart. Okay lang mat kanya. Sana bale, patsak ama ornos tumat lang day tabanag. Agyaman ak, sweetheart. Kat kasano, agawid ka nga ro di Pilipinas? Kapilitan, ah. Kaya't mo ka diti sumurot. Iti kasta, ada kaduak. Katwa na, sweetheart. Okay nga ron. Sige. Tasi kasway kung ti panagawid ta iti Pilipinas. Wow! Si kakaditi ng luto amin karagitoy, sweetheart. Dua kami kanimanang Susan, sweetheart. Tinulungan na ka nagluto. Okay. Anya pala nga tikukuan nyo. Mangan tayo na, tani, mabisina kon. Sige, sweetheart. Agtugaw ka, takabilak tiin na po iti plato. Sige, sweetheart. Oops. Oh, Manang Susan. Sumango ka matan iti lamisan. Agigigdan tayo na mangan. Uwan nga agpay sumanang Susan. Sige lang, ma'am, sir. Lidak ka di pagkatanagan. Mga anak to, intod malpas kayo. Ay, saan ah? Sumango kayon. Iti kasta, agigigdan tayon. Ay. Sige, manlagan, sir. Adan sama tao. Ay, mabiit lang nga ron sa takita ay kinuha sino na itatingtang. Sige, Manang. Sir. Sino ti? Ha? Rose? Sana ngayon may dito eh. Tapno agi skandalo. Imayak, tapno agi daw ititulong mo, Albert. Ha? Neri ka ngamin. Aday di hospital. Anya? Apay? Ano ni Erika? Sigun ka dagiti doktor. Anang tamikan ko, ana. Adda sakit na iti puso. Anya? Dakal agad di kasapulan para iti panakaopera na. Iso pangasim. Tulungan na, Albert. Diyos ko.
Awanan ti dadong mapay amasit ka. Iso ngayon torturad ko, Timay. Sige, sige. Mapantay ti ayam ni Erika, Rose. Nasakit man. Ngamnaskan nga ibati ko ni Erika ken ka, Albert. Rose. Amo ka na sa isaya, ti agbali na kasasaad na. No aday ti poder mo. Malaksit it ay ta. Maitid mo pa'y amin na kasapulan na. Kang ronaan ti amin. Amo ka di mo baybay ti anak ta. Ketsapay lang kuma. Tama pakawan nagmatan ka dagiti adwa nagbasulak ken ka, Albert. Nabayagan ang napakawan ka. Sapay ko ba, tagbalbalyo ka matan. Saan lang nga pare ti anak ta. No di kat pare ti mismo abagin. Mami, Daddy. Oh, Erika anak, kumusta ang tirik nam? Anda ka di nasakit? Anda ka di kayat mo? Ibagam la ang iha. Erika, anak. Kanayon mo kumaalagлагit man. Iba't patag nakaunay-unay ni Mamim. Wen, Erika. Mami. Agsingsimpot ka, Wen. Di mo suksukiran ni Dadim. When, Mami? I love you, anak ko. I love you too, Mami. Mangan ka ang mga nuwan. Iti kasta, daras ka nga umimbag. When, auntie? Adtoy pa'y. Thank you, Auntie Ivy. You're always welcome, anak. Kumusta ang tirik nam anak? Okay ka ka din? Siyempre, Daddy. Nalaing nga maintenance ko. Kasta ya? When, Daddy? Ubing ka pa'y laang mo umunti mang bola, Erika. Wan nga ron. Sanak amang bulbola, Daddy. Auntie Ivy, agpaiso ti bagbagak. Wala. Darsam nga ron ti agpaimbaguan. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. When, Daddy? Ay, wan kayam. Sa dino ti ayan ni Mami, Daddy? Erika anak, di mo palang panunutan ni Mami mo Basta ka na yun mo alaglagi pa nagtibilin na ka. Ubing ka pa Isa di mo palang maawatan ti mapaspasamak. Daddy? Patsyak ang maawatan tumatlang intun dumagkal ka, anak ko. Ivy? Apay, Albert. Ada ka di bagam? Agyam anak. Gapoy ti kanayo nakaadam iti sibay ko. Aday ta ka manan, Albert. Apay ka di adi ka maumuma mang ibagbaga iti dayta. Jack tupulos mauma nga agyaman kan ka, sweetheart. Ito lang noon nauma ka na dumdum Talaga nauma ako, Albert. Ha? Namin anok ka di nga ibagakan ka. Apakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Ken maysa, amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan ka di? Banag apagyamyamanak unay. Nang runa unay ti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti tao ang mangandingay, mangilala, kan mangipat-patig unay kanyak. Kasta akmat, Albert. Kasta unay ti panagyamyaman ko iti Diyos. Gaputa si katintad na akatakunay-nay ko iti tong palbihag. I love you, Ivy. I love you too, Albert. Ita, Miss F, agpada kami anag for good gani Ivy. Kat adda kami ita dito Ilocos, amangas asikaso kadagiti negosyo nga inpatak darmi. Kaasi ti Diyos, adu matlatta ti maaw-awat ko a kontrata, nga iso ti maysa a pagtataudan ti pagbibiyagan mi asa nga pamilya. Balasang matan ni Erika, ket ag kolehyon iti umay atawan.
Damag ko ang nagabrod kanumatan ni Rose. Sayang laeng, ngamin saan kami matan ang naadaan iti anak ka ni Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F. Katsapay ko ma, taagserbi nga adal daytoy kadagiti padak ana pamilyaanan. To'y pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Iti daytoy abiyag, adu ti panubok nga intay pagdaldalanan. Adu ti parikot asumangbay amang subok kada tayo. Ket kablaawan ka pagayam ko, gaputa na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biyag. Kadagiti papagayam tayo adumdum ngag ita, agbalin ko mga adal daytoy, nang runa kadagiti addaanan iti asawa wenno pamilya. Di tay kumagpailuyos iti rikna tayo. Panunutan tayo kumati mabalin nga ibunga ti anyaman nga aramidan tayo. Nang runa kadagiti papagayam nga adda asawa na ije balasiw taaw. Panunutan tayo tirigat kan sakripisyo da tapno maipaidalaang tinapintas abiyag kadagiti pamilyada. Alakastan pagayam Albert kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.